Ana. Zdravo svima i dobrodošli na moj novi video. Danas započinjemo sa videom iz Mercina. Odaćemo vas malo na neku drugačiju lokaciju. Ovo će biti malo neki drugačiji vlog od dosadašnjih i vjerovatno vama svima mnogo zabavniji. Ostanite sa mnom i uživajte u nekoliko vlogova iz Mercina. Dragi moji, nalazimo se trenutno na jednoj plaži na Mercinu. Trenutno smo na ulazu u ovaj beach bar. Thank you! Stvarno, prvi put dolazimo u ovaj beach bar, ali ovdje je tako savršen prostor, tako mi se dopalo. Mislim da nisu ništa zaboravili kada su osmišljali plan za ovaj prostor. Ovaj ulaz mi se posebno dopada. Sada idemo lagano prema restoranu i prema moru. Ovdje je u stvari restoran. Najveći su naravno upaljena sva mala svjetla. Mi ćemo doći toku noći, imat ćete priliku da vidite kako to sve izgleda. Pokazat ću vam kako izgleda more, kako izgleda druga strana. Ovdje je restoran. Restoran ćemo snimiti malo više tokom noći. Vraćamo za Ankaru i koristimo ove posljednje dane ovdje da provedemo na najbolji mogući način i upravo tako i radimo. Trenutno je ovdje iznad 40 stepeni. Danas dosad nije bilo ovoliko vjetrovito, danas ima neki poseban, puše neki prijatan vjetrić i more je mnogo alfa, pa i strašni valovi ovdje, ali je nebitno, prelijepo bitno da puše ovaj vjetrić i da je prijatno, inače je mnogo toplo. Uživajte, ljubim vas!
Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Başıma vurdu yine sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma. Aklımı kaçırıyorum bu cennet akşamlarında. Orada her kiminleysen, belki sevgilinleysen, söyle kumralım, için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın, gözlerin nereydi? Söyle kumralım, benim adım neydi? Sahip olduğum her şeyini, her şeyini alıp gittin. Sahip olduğum her şeydi, her şeyini alıp gittin. Ne zaman güneş doğar, aylardan hangi aydı? Söyle kumralım, ben adımı unuttum. Sevdim seni aşkım, ciğerlerim bir dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oh, sevdim boylar, sevdim boylar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin?